Mayam Kurumdri to Mirrors Impact News ni Manung from the Kshetrimayum Premchand Miamuta Nokshari. Ngasi Kanagatori Matanga si Hauju Manipur Fong Pong Sariba, Manipurgi Miamna, at Maruina, Northeast Miamna, Manipuda, Madi Northeast, Citizenship Amendment Bill si Chanahan by Yaro Hadina Lauriba, Asiga Melena, how Kiban of Embagatan, Kunganipan, Kungamapana, the Kuntrada. Union Home Minister Amit Chana Tuan Ba CSO Singh Tuan Ba State Singh Maruina noticed the lady Ba State Singh Chief Minister Singh Unaduna Wari Sakraba Matungda Ngasi Esi Manipur Gisu Manipur People Against Citizenship Amendment Bill Hariba Lup Asigi Miut Mapan na Sabag Kangbu Ma Housing Mag Delhi Deleduna Ngasi Mag Numidangi Pungta Makai Taba Matamda Union Home Minister Amit Chaga Unaduna Manipur Miam na Pamli Ba Sikarino Aduga Hariba CABSina Manipura Madi Notice Son Gatori Basikaino Habigi Matanga, Wari Sagatori Loyana, Mamang the Hona Sarakiba, November Gitang, Kunganipan, Kungamapan, Kuntrada, Tuan Ba, CM Sing, Aduga Loop Sing, Sarakiba, Dugangasi Sagatori Basigi, where the Payaba Singasina Karino, Aduga, Mamang the Wari Sagiba, Aduga Melena, Amisana Tamkiba, Wapam Sing, Aduda, Karikaramba, Wapam Sing, Equina, Lokala Kanabaya, Habigi Matanga, Nasikanagadori Basi, Kogi, possible outcomes of talk with Amit Shah Haiba Hiramashida Manung Hutna Kanadavani Haiba Hiramashida Kana with the Impact News case to election Biribasi Ahanbada Agiheke Yet Pambiribasi Manipur Pradesh Congress Committee General Secretary Amadi Spokseperson Joy Biriba KS Devbrata Tama Muhammad Nokshari Matang election Biriba Sina DM College Ki Political Science Ki Assistant Professor Biriba Dr. Arambam Noni Ozabusu Hamad Nokshari Adu Matang election Biriba Sina BJP Legal Department ki Manipur Pradesh BJP ki Legal Department Convenor Biriba Sobam Nongpoknganba ni Nausutam Nokshari. Ay hanba kano wahang si koi BJP ki spokesperson na lagsake. Ama koi BJP na maruay na koi Manipur da aduga mamang da center da su CAB sina koi awang Nongpoknganba da maruay na Manipur da sohaloy si mayam tatna haiga dum lai. Aduga masi solo ina harab matungda mai ko Manipuri miyam aduga awang pulam dagi miyam na ihok yam hore aduga masi othokpa yaba solokpa yaba aduga harab bill sida ko laigani hana panari bol loophole sing do tin tinuna ta matungda ko home minister sina wari saba hore wari saba matungda hojik laibasi awang pulam da labor state sing manungda ILP chatnaba mafam ko state ahumama aduga 6 schedule manung da yauba ko 6 schedule na konjan ba territorial council gum leiba haiba mafam sing asi leiba state ahum amaga aduga haiba sing asi mokoina haiba CAB na council loi na haire ado hanadi mokoina dum soi haire mani do soi hai taraga su hojik haiba mafam sing asi di ko CAB si yaw na haire masina takpri directly kayu makhara di indigenous people sing da sopui mamidi tari adu Manipur gi ona di hojik mak Delhi da laikre aduga Kari Karamba Wapam Sing Huren Pongdor Yabage have the Hungry Adubu Nasagi Ahan Bada CAB Sina Soy Haram Badu Hausik CAB Sina Karamakagidi Shogani indigenous people sing the Hibasi Koi Masana Masabu Yazabagi Monga Sum of Hum Tankosi Ketambini Hamda Keep na against the Lelina Keep na Manipur Shon Gani Atagat Shola Kani Having Mamita Yavse. Yeah, but must say Yaningi. Mamangi Ninavakaya the shoe, Kuna Tamjagisi, Cape na Manipurda, Shoy, High Potuni. The Wudabu Shokani Haiba, section of Masudum, Labor section C, men pegna Maru in Manipur, indeed men pegna, Luchinga, Sumaita education, Mayamle. Other Luridi Kayumba section of the population na Irang Lebrina. Madam did a quick BJP की वकलों दी पुन्ना खाने चुना सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास अंदर की सेकंड अनी सुबह सरकार की BJP सरकार की अनी सुबह वर्जन दिलाए सी सबके हाने दी सबके साथ सबके विकास हर मध्य होने सबके विश्वास अरे सबके विश्वास हाई बस दी दा section of the population द यारिंग द बखर दसु मोद थी की पोचे असेंग मन सीनी हाई पोतु खांगन वामा अदु मथोकता है बच्चे कोई थाजे बलेगा अदुगी मथक्ता अखोइना सुहाना मरमदी अहानबगी केएफसी अखोइने अहानबगी वर्जन 1 री बीजेपी वर्जन 1 री इंट्रोड्यूस तौगिदो अदुगा कनुदा लेफ्ट सोइबदगी अदुबदी हजि पाउत लेफ्ट सोइदन लैग्रे
ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ version 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯦꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯟꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ 2 ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ election manifesto yaugiba khana nainagani haibadugi makhadaneba ada khana nainagani akoina khana nainamidama matam sidai khana niminanaba kauri haidana masina soe sohalle haibadudi kitang aikoigi khanaraba matungda hairibasi kogi ILP regime state singsi केप न कोंसिलरोय कोंसिलरोय हाइसी करिगुम्बा केप न सोक्तबा तारगे मसी कोंसिलगा सुकुसु कायदबन खले अदा मखोयना कोंसिलरोय न हाइसना दि इंडिजिनस खरदि इंडिजिनस पीपल खरदि सोक्पा याय हाइबसी अदुगी दमक्ता मरम मयाम अम लेबि आइबा अदुना प्रिजम्पशन गी वानेबा सोकनी हाइबा मदुगी वाखलोंदु लाकपदगी सुगुम्बा जगा जगा ILP लेबा जगा मरोन स्टेट होम सिदा सो कनो यावरोय हाइबनी नतगा सुमाइ तोने एग्जाम्पशन पिरकनी ना हाइबसी सोलकनी हाइबगी मम्मी ताई हाइसे मसी वन ऑफ द प्रिजम्पशन है मसी लॉजिकल नती दी हाइदेबा बट अतोप लॉजिक ते यम कानसु मसी मंगना अखोई अखोइना अइन होजिता थमजबा वाफमदो सोय अदुदासु सेक्शन द पॉपुलेशन यादरे यादरबनिना अखोइदी सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास विश्वास तो ओके नोई विश्वास लेत्रगदी ओके यार रोय फरे नोइना चुंबलान बदु खनरगुमसी विश्वास लेत्रगदी ओके निसी जगह से कोई तरोय हाइबसी मसु लॉजिकल ओइबा कंक्लूजन अमने बाइना थमजनिना अदुना थमजनिगी वाफम दी सोकनी हाइबा हेक्ट कंक्लूजन लाकबदो अतगा प्रिजम्पशन अमा ड्रॉ तौबदु मदु to a certain extent logical OBI adubu soma kansu logical OBI lebna adugi logical OBI conclusion mayam lebna ikoina thamningi se masimona sokan yenta soy haiba wafam je koi to si maram je khoi site ga di cape na manipur da sokpa leite haibadi masi one time measurement ni 2014 gi 31st December haugi manung da lakhiba nataga la e haina leramgani haina chingnaba mi sungdubu dani hai potune ba aduga tasengna hairiba masing che kaya legi haisi all India go in a moina panaba kanda some few lakhs some 20 lakhs 20 plus lakh advai manipur da kya laine che khoi ju khang de ba chawrana khoi gi rough assessment da yang khai ma chama du pangyen helo im pa ba but mi yang khai ma chama ma liban lei hairaga su already mama ngai de gi adum leidra la mi singoi bina makhoi na already impact piram bataragadi impact piram bataragadi already khoi gi samaj da already impact piram mane ba ar impact pire na paragadi मधुगी इम्पैक्ट तो कोई ऑलरेडी एब्जॉर्ब तौरगा लेमिनरखबा मी ओइबनिना मखोइदा नौना होजिकी सिटीजनशिप राइट पिरगसु मधुन इम्पैक्ट लेबम थोक्ते हाइबा दुम वखलोंदु लेबनिना अखोइना होजिक पाजरिसी ऑनरेबल सीएम याम कन मरमदी अखोइ होजिक सबके विश्वास से लाकु मतमदा मेन पेकना कन एजिटेट तौरबनिना ए असेंग पोची सीनी सीनी अक्रॉस द टेबल वारी साना मैम डायलॉग डेमोक्रेसी डायलॉग याम थोक्ताबनिना ए सीनी सीनी ना वारी साना नबगी दमक्ता ऑनरेबल सीएम ना कन होनजबने बसी मतंग ऑनरेबल सीएम ना कन होजदिंग असिदी हाना कनोगी नोटिस की कोई कनोगी मतुंगिना इलेक्शन मैनिफेस्टो द यावगिबा अदुगी मतुंगिना नोटिस की हाना लो इनवाइट तौग्रे और इनवाइट तौर मतुंग सिदा कोइना मणिपुर की याव की हाइना मरुइना हाइबिनिंग से कोइगी करिगुम्बा सी बिजना सोक्तब तारगसु मियाम हाइबदी सी बिसी याम चुम्ब खोंथांग मोय तारगसु मियाम हाइमन मदगी चुम्ना चुम्ना हाइरिबा ngасagi exam wafam lakpani haiba wafam duni wari sanabdu lakpini ba wari sanabdu yam ngai ja haibadi aigi motadi outcome se mathangi roundum laksage yamna phabo outcome moigani haibo roundum laksage outcome si yamna phajaba outcome moigani adubu yam khoi CBC yamna mak chumba yamna mak phaba khongthang ni adubu hairiba yamna achumba pora si kai gum miyamna yadragadi achumba du sum tawdi haibagi wakhalon aduni BJP makali thamai se adugai makata na oja ni laksage रानी कोई दांग कुनगनिपान नवंबर की कुनगमापन दांग कुंट्रादा तोंगान तोंगान बच्ची मिसेसिंग उन्नाबा मरोइना कोई मेघालय की शुयावरे अदुगा अरुणाचल की शुयावरे अदुगा असम की शुयावरे मसी की चीफ मिनिस्टर सिंह अदुगा तोंगान तोंगान बस स्टेक होल्डर सिंह उन्नाबा मतमदा कोई मरोइना ILP लेइ भाइतारे बेंगल स्टेट फ्रंटियर कोई रेगुलेशन 1873 जे बेंगल स्टेट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 को मसीगी अखोगी मखादा हाइतारे मदुगी मखादा लेबा स्टेट सिंग मरोइना अदुगी रेगुलेशन दुगी सेक्शन 2 की मखादा अखोगी स्टेट सिंग असिदा मरोइना अखोगी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश अदुगा मेघालय हाइबा स्टेट अहुम से ILP लेबनिना मरमदी अपांगी स्टेट सिंगदगी लाकपा कोई मिटोप सिंह हाइबा तारे मखोय चम मतमदा तोंगान परमिट सिस्टम म लेबनिना हाइबा स्टेट अहुम से असुगुम्बा ILP लेबा स्टेट अहुम सिमदी मसी CAB न काउंसिलर ओइन हाइरे अदुगा प्लस अमुक 6 शेड्यूल की मखादा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯁꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ILPꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯦꯅꯗꯤ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILP ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯅꯪꯒꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯅꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ILP ꯔꯤꯖꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯗꯕ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯊꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯗ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ MENPECꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ NAFIPꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯣ ꯇꯨ CAB ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤ MENPECꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟꯅ BJPꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯀꯟꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯦꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯎꯠꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MPꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 0 hourꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ BJPꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯗꯁꯨ 7+ Chief Minister of Manipur yawi haina koi pausi tajari adu oragadi Chief Minister of Manipur is also convinced that there is some fishy things about CAP habidi CAP the problem macha ama da achoba ma Manipur da thokpa yaba amadi leire haibase Arunachal ge CM masa unagre Home Minister unagre already Mizoram gi amasung Meghalaya CM na haibase we are on the verge of suicide haina my quotation the thing ai adu oragadi gravity of CAP ase north east di yam sang na chauna leire haibasi si Chief Minister mayam na haibi reibasina su akoi praman ona fangjai adu atopam dana akoi ngasai gi north east di yam na charang na kiri ji kari gi no haita di international borders ji north east da tashing na hoji CAP se mari lena yam kana leibase masi assam dei tholok podi akoi gi geographical proximity hai moina assam ma akoi gi direct international border leibasina mapan gi mi chang puja assam dana hena direct exposed tawi adu faur kan mathang dai khoi da lakadoba aduna leibasina maram orakan ngasai spokesperson habibase kitang premise kitang soibra haina khali maram di akhoi da soloi haibasidi ngasai home minister gi wa da su akhoi acknowledge tawre maduri akhoi close ama hap gi wa di haiti tawbudu 6 schedule leiba ma phom ILPS leiba phom di masi soroi haibasi ama hairi adu soi laksige atopa madan ngasai gi chief minister ani na suicide ki film da leire haina ngasai hairak puse maduna maram oraga makhoi delhi da chatna hana loi unabagi wafum se leikre aduga assurance pire haina se koi tai atopa madana ngasi Manipur gi laiba population ji indigenous population natabagi population ji ngasai gi somna yankai gum phumdra na ma pan gi male adu oragadi seng outsiders e khoina lakhs se phanayam na haibri some 8-9 lakhs e khoi non indigenous lairi haibri report census 2011 ni da lakhra bane adu oragadi Manipur da laiba outsider gi population ji indigenous population ji natabidi di sathina kiningai oiba percentage ama yaure haibri mai thamjani atopa madana ngasai gi Premchand hangbiba ILPS amazung 6 schedule gi batang se kitang confusion am leiri na khali karigino haidi Nagaland da Sumia hariba tribe ma thole haidana wadi wathongnari hariba makhoi gi ningol si lawroraga maduna amuk ningol si lawbasina maram oraga aikoi ju tribal status ama pigadabani haibagi claim ama Nagaland da tawraga leire atopa dana Karbi area da Karbi sing si only 31% adwaida mai Karbi gi area si da hantharaktana Karbi si state amagi dream mangamba natrana makhoi gi oiba administration में लेके ने खलम बच्चों से feasible ओए दबा सामने वो जिस थोए अतोपा मतलब त्रिपुरा दसुं साइके indigenous population से around 30% 34 साइड हंदर है अदु अरगदी के तोरे मकोई ने रेली भोग चलू मतलब मकोई जे फुबी रख बयाव है
हाइबदा अगरतला मोई रिलीज चट पियावरे अदर नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन सिना नकोई ना दुमाई नकोई माइटर रिलीज चट पियाब्रा हैना खना चेनब थोखिबो फम ले अदु रेडी अखोइना नुंगनांग फिल्म जिदे मणिपुर गुंबा पिएबल लम असिदा मपानी मीना याम चंगलागदी अखोई इंडिजिनस पॉपुलेशन सिंगसे येलोमी सिंगसी याम चौब थेर म लेरी हाइबसे सिमदी आइन खबद अक्रॉस द पार्टी सिमदी याना फम थोएना खली अतोपा अमा दाइना लाक्सनिंग बसे नसाइगी हंगबिरिबो फम जिदाइजा 6 शेड्यूल सु लेबा ILPS to Leragasu, Nasagi, Home Minister Habibda, Nakoigi or protection, law, close, and Hapkani is one pandabni in a candidate. Supan Pande, sooner the Heidi was seeker in Heidi, Nakoi then Nasai regulatory law, Lermino in Masas, Solar, we had a Tado Pomale, Wakal. Other getting a sea, I couldn't main pick what is Habiri Basida, Amasung Manipur, Honorable CM Yaurida, I couldn't, as I parliament, the Pukariba question, and easy home the young Regadi, close them Hapa Hibasina. Government ge site yam kan leiba mali tawdo sona kan main pena ne sona thangali sina 100% sige KFC akoi notice tadi sumu pubera nu haiba sine haba adu raga di government law reverse stand siga koi ge civil society organization law reverse stand siga amuk yam sina akoi give am kha yam ahoba am kha ani si manadaba am kha leiri hariba horen se tok to mutana most likely main pena thamak pa ya ba jing sai ge makoi hani resolution du memorandum di yeng raga di akoi di KFC no to keep haina masai Premchand haibi bono mai thamakani hariba adu raga di son Amit Shah na di akoi Manipur di already protected su kaib to oiti masai haibi bono mai ILPS su leiti adu Meghalaya di ILPS di leiti to do makoi ge di Public Residence Safety and Security Act 2016 je makoi amend tawkre hanak 2019 da adu kari hapsa lage ga da Assam sung Meghalaya ani ki labor border sida makoi check post thamani adu everybody akoi Meghalaya de hok laba adu makoi pung kun mari we Meghalaya de lagado ordi permit logodabni haise moi law pass tawkre adu ragi Manipur de adu law su leiti hai adu Manipur People's Bill 2018 se Delhi da lekhi hauji phau de SNP the president sign tawk ton maram morga masi kari ori bano haibse akoi political parties in pursuit of thopran khali CSO ki side yam kon ILPS ki movements in Manipur de lei aduna aina sig round si tension lak haizening base Manipur da solakani haibe ki mi pai ba sidi mi pai bo oidre hoji reality moi kaino census report the yeng se outsiders have come into this place aduradi si amuka mu hengalak taragadi indigenous population minority taragadi akoi ge punsirol la karakadaba economy de karakadaba lam de karakadaba mayam se aduna nasai gi Territorial Council wafam palagadi akoi ADCC Territorial Council la manan district tohan janing jaina 6 schedule se Manipur da leite 5th schedule lei akoi khangi 5th schedule se 6th schedule ga manan district to busum yaro eba kari gi no haita di 5th schedule da piri ba power siga 6th schedule piri power gi ani si design se khene haizari ba aduna Manipur as a whole gi oina di akoi hojiki laiba law sina पुथोपदरिबा law sina करिंगमा माइ पाकी बतारगदी मपानदगी लाप मी सि चांगपगी चांस याम साथिन वांगे हाइबसिमा अरोबदाइन हाइजनिंग बसी KFC की मनुंग द चनखिबा मी सिंगदुसु आसाम दलोने एकोमोडेट तोबं ngamdabani na चाइथोरपई चांस मले हाइबदि इंडियन ओलबा मीसु मपान द चाइथोरपगी कुदोंग चाबा लै करिनो शुभम नोफम हाइबा फम मले अनि सुबदे KFC द चलौदबा KM दसु पुसंद्रिबा अदुबा 19 lakhs population नि फंगिस 19 lakhs population सिदगी अमुकसु मकोइ सिदगी नारोन दि चेंथोनरगदी नोटिस की लम मयाम जे चाइथोरप याइ मरम दि ख्वाइ नकनबजे अखोइन ओइबनिना हाइजरिबा अदु रेडी नोटिस द लाइबा केप की मतंग न लैबा चरांग न बसी मजि रियलिटी अमनी मसि सासिनबदि ओइरोय मजि सुयोक सोय हाइबसि मदि मजि हंदोक चहनी हाइना आम राउंड थमसि मोइसे हाइबदि CAB ना सोय हाइबा फम मसि अखोइगी reality da yegu matam da masi othokta bani miyam na mi pairi ba apprehension miyam lai ba si akoi da sok pa ya ba du ba khoi wafam kya ma du khoi na loopholes kya ma hari ba si bi si urak padagi ni haiba pham du ni ai makhata na khoi tamo da Devbrata lak chege tamo tang kunthra da khoi CM state ahum gi CM yauna unagi ba si da khoi ni yam na phajana ILP level state sing adagi adu da moina adu di exam tawani ga na haigre aduga hek next day da koigi Meghalaya gi CM Konat ki sangma sina mana chair loguna mokoi yoiba chauba NPP yoiba meeting ma tawi Delhi da tawro matung da mokoi se chap chana northeast ki oina di akoi CAB gi against lei hana sum law thokre aibadi Amit Shah ga wari chana matung da mokoi se ILP level state sing masa ma ki state yawri bani aduga mokoi je 6 schedule su lei bani Meghalaya se adu pauba exam tawroni hai haina mokoina amukasu CAB gi against lai gani no thoki base masina takpadi CAB sina dum makoisu research myam torongani myam thirambani CAB sina kai gum khari chokol ha base takpani adu ngasagi ILP su lairaba aduga akoi gi 6 schedule area sing su protect toraba aduga plus akoi Manipur gi oina su close ma kai gum provision ma hapi raba still see power the
CAB-sina ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯗꯤ CAB-ꯁꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤक BJP की स्पोक्सपर्सन हारिबा CAB-ना कमता सोई काजिदि सिदे आइदे लग्नबा माले फते अयन ममांग दसम हाइग्रमनि सुमाइना अखोइगे पब्लिक डिबेट ता करेम कथाइना दन तौबसे फते अखोइगे कॉन्साइंस ता हम सोए कोई पब्लिक कॉन्साइंस ता डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट दा कोइ हम सोपा करेम उसितब लीडर सिंगना अदे पॉलिटिकल पार्टी सिंग प्रजा करेम दब तौं तौबसे आई मसि नुवाइते अदुम तौनिंगदे बसे CM नसु अखोइ ऑल पार्टी के जबद मसा यावरबनि मा मसारा सोकदबसे कन्नब होनबदा इजु तौबा याखै तौगने हाइग्रमनि सिंपल होइना मादाइदा दुम फुल स्टॉप थमजगे आई कमेंट जु पामजदे BJP की माइकै दगे बा अदगा CAB से लेबा अमा सोवरेन कंट्री मागे डिफाइन तौरिबसे मागे हिस्ट्री नते हिस्ट्री इज सेकेंडरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हेक लापगांददी माना एडॉप्शन नुमितो अदुदगे लेबाक तुगे एंटिटी आइडेंटिटी मागे ज्योग्राफिकल लिमिट पुन मगला खाइदोखरने लेबा अमगी प्रजा हाइबसे सिगा ज्योग्राफिकल कैनोसिगी एरिया सिगना लेबा अमगी सोवरेनिटी की मसक्ता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल से इंडियन पासपोर्ट एक फॉरेनर्स एक ना अहुम सिना पुल्लगा इंडियन सिटीजन अमा हाइबगी लिमिटेशन अदुग मागी सोवरेनिटी अदुग मा तौबे याबा यादब पुनमक से अहुम सिना पुल्लगा चले अदुननी 2015 दा सिटीजन कैनोसिगा अखोइगे पासपोर्ट एक का अदगे फॉरेनर्स एक का स्लाइटली खितंग सेमगा सिटीजन अमेंडमेंट बिल के प्रपोज बिल सिगी 2 द यावरे रोमान 2 द यावरे एक 2 सिदी यावरे बसे इंसर्शन अमा लाकदि हाइरि बसे पुनमक इलीगल माइग्रेंट ना पासपोर्ट एक मसु हाइबा अदुगा अखोइगे फॉरेनर्स एक ना हाइबा इलीगल माइग्रेंट तो हाइबा धर्म हुम सिदगी धर्म तरुक्तगी चंगपा लेबाक हुम दगी धर्म तरुक सि चटपा मीना चंगपददी इलीगल माइग्रेंट ने हाइबदो रिलैक्स तौगनी अदु रिलैक्स तौरबदी सिटीजन ओइबद लाहेले अदुगिने लाइबो पोडसे सिटीजन अमेंडमेंट से मसी कांस्टेंट ओइदन लेगदबा होजिकती यूनिवर्सलिटी मा मागी रिक्वायरमेंट मतुगिने रिलैक्स तौबसु यावी अर्जेंसी लेबसु यावी अदुगा मदुगी नेसेसिटी लेबसु दरकार ओइबसु यावी हाइबा लाइक यूरोप त लेबा मागी एजेड पॉपुलेशन आक्तंग आइसलेबदगी यंगर पॉपुलेशन थबक सुनु मी चंगक यादना माइग्रेंट कोबसु लाइक कनाडा गंबा न्यू कंट्री ऑस्ट्रेलिया गम न्यू कंट्री ददी माइग्रेंट सिंह से इनवाइट तौर मरमदी मल्टी कल्चरल मल्टी मपानदे लाप मी गाता सेटल तौरगा सेमलिबा कंट्री मगी ओरिजिन दुग मागी आइडेंटिटी दुग इंडिया का चांगदमनबा यारो हाइबा सिटीजन अमेंडमेंट बिल से वंस अमुक सेम खरबदी हंजन हंजन सुम चेंद्रन लास्ट डे सिटीजन अमेंडमेंट बिल सेमदोगा इनना कोई धर्म की मिंगदा इन द नेम ऑफ हिंदुत्व और एक्सटेंशन ऑफ हिंदू पीपल्स मोर हिंदू पीपल्स हेन दरकार ओय हाइबन चिंबा मयाम की बर्सन सिदा वेदर अखोइने चिंगदि आर्यनाइजेशन द मैक्सिमम लाब्रसिने अदुनी स्टेलिन था निहुंगी ममांगदा सिगी पोचे कन्न संजलदे अखोइ द्राविड सिंगी ऑटोनोम कनो रीजन अमा सेमनबा वाखल लाकनी एन मान थ्री तौरिबा अदुनेबा अदुगा साउथ दि सुंग चलोय बिकॉज कोइगी हिदा होजिक BJP की स्पोक्सपर्सन ना आदगी ट्विटर तौरबो वार तो अदु चप मानाना हिदा इम्प्लिकेशन अदुगा मागी कन्सिक्वेंस अमता खंगदना ओइरकपा याबा खुदोंथिबा अमता खंगदना अखोइ आदा हाइर एन हेक्ता हाइबा अदुगुम नतबा स्ट्रांग मागी रिजोल्यूशन एम स्ट्रांग ओइबा मी गाखना साउथ से थनबनिना मोइदि हिंदी भाव गांगदरबने होजि हिंदी गांगनबदा अखोइ द्राविड के ओइबा कल्चर मूवमेंट लाकनी हाइरिबनेबा सिटीजन अमेंडमेंट बिल से अमुक सेमगि क्वांदा अदुम हंजन हंजन सेमदोक्तना लेबाक से सरखना सारदोंनेबा आइना हाइजगे चाहे इंडिया की सिटीजन ओइनिंग नुपा इलीगल माइग्रेंट अमना इंडिया दा लापगादा मा चाहे 33 दि चंगे होजि एक्जिस्टिंग दा तरुक ता हाइदरना बतवे भारत के सिटीजन अखोइ पोइबा चारिबा अखोइ त होनिबा पुनमक भारत के प्रजा अमा ओइना होनिबा क्या वाखरे अदु इतारि चंगैबा मिदुसु हुजिक लेरिबा एक सिदा भारत के प्रजा ओइबदा माजु चाहे 33 खांगम करि वागे काइगे मा ओइगे हाइर रेगुलर नेचुरलाइजेशन याय हाइरबा दम सि अमेंडमेंट तौदुसु चाहे 33 ले दम नेचुरलाइजेशन तौग्रदौनेबा अदो सही तरुकगी हेना गाहेनबा यारोयना हाइगलैसे करिगिनोबा इंटेंशन मयाम लई कोइ नोनी न जो हाइगरे को मान खंगर वाने नॉर्थ ईस्ट यंग वारिब से नॉर्थ ईस्ट यंग वारिब सी एखोगी रेस किने वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द रेस अखोगी रेस से करिना डिफाइन तौगे अखोई इंडिजिनस पीपल लैंड ने डिफाइन तौगे अखोई तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन प्लस मंगोलॉय अदो असम दे अनफॉर्चुनेटली अहोम सिंह से मोयन होजी इंडो आर्यन लैंग्वेज ने मोयन ngang मोर ऑफ संस्कृत हिंदी ओडिया बेंगाली पुलगा सेमगिबा लैंग्वेज अमा अखोमिया इन चलिबा लैंग्वेज दे इंडो आर्या ने मोय हानगे पोंग ओरमबगे सियामीस लैंग्वेज दे 1600 त तोखरेबा
reason the economic activities the hujiki high level mixed language ngang mi ngakna akhoi upper Assam hai tare Guwahati Kamrup and beyond upper Assam da chalambanina kanona ahom singna upper Assam se conquer tor matung da the economy ki language do ngang jadi yarakta da mo economy language ngang da 1400 right 1600 absolutely akhome ngang re aduna moise hujik upper Assam lower Assam hemanda Biswas Sarmana mana lead toriba interest the upper Assam gi non ahom non Tibeto-Burman or non-Mongoloid group ki interest ne bale ise aduna hojik divide and rule gi chap Assam de ki thugai ra pusi hor puchina Bengal bo thugai ga north east maduli thugai du ne ba akhoi the defense to rise akhoi ki reservation se na defense to ne ba akhoi protection to rise reservation se na to ne ba like reservation inner line permit this certain kind of reservation and also six also certain kind of restriction and reservation adu mayam du ne akhoi unfortunately sai tare ni pang mamang da tourist saratre du tawraktre ada tawraktre demand of the inner line permission low token just for handful of tourists we have sacrificed our security aduna ponamak se yenga di Manipur se akoi da na loina mak save oi de have neba aduna save oi de si ya da government power reservation have na ba assembly da kan Sri Biren ge sarkar lak pa ganda indigenous people's protection bill ga cm da na tawri ponamak se akoi soi infiltration mayam se akoi chokla kan protection luxury neba ado suddenly ngasi kanoge BJP de KFC phaiga haigala pusi dangerous aduna ainga size of leba ami gi praja se masigi masak tak ek ase compromise to dilute to thunga ya lo aduga masi fundamental rights the yoriba kano se my right ma am guarantee to bis soi haidan congress panel am se maga head implement force to horba ko court da chana badum preparation to le ba ani de jo panel am ko expert lawyer achong chong mayam le aduna adugi legal recourse to ain gi oiba mateng lobdo adu the last moment legislative house akoi parliament na praja section amagi interest akoi ji Tibeto-Burman natraga Mongoloid group ne have se haida marum kai no BJP na Manipur ki BJP na akoi je Tibeto kano Mongoloid group ne akoi interest ngakadam ne haida marum kai no maram di India ki constitutional diversity in Europe se India si diversity is the tonga adu ki platform da le ne adu diversity se adu loan natraga jangoi na te it is the diversity of the race race to ka mari leina ba culture mayam the yaur ka do se ai gi race mang ai da ka dai lei do no adu the whether hindutwa gi behind the hindutwa is a religious fanaticism dharma gi anga ngau chat na ba wakhal am ne ba adu gi behind the Aryanization to ba because sai no ni thang gre illegal migrant changa ki ba Manipur se mayam lei 1971 72 Bangladesh war matung da akhoi gi share of illegal migrant settle down si de Manipur manung da 72 ba la khre du di adu ai di BJP gi spokesperson naina ne ai mafam di am high roi du loi mayam loi khangnaram ne aduga buji sota bekra boro bekra de lei mayam chu yanghim bud khatara there's a huge lot of population 1971 72 de leiram de gi hujik de gi explode tawre even illegal migrant ki macha machu ne hujik la ibse khoi MLA oi ru je manung ma pang gi wa na te adu proxy to be ya ma documents have ya why 2014 mamang di digitalized to de khoi passport changpa foreign country dagi changpa mi sing ama sing se hand recording natana digitalized to digitalized di ma changpa ganda my passport scanning to thakong to ka loina zara lo message handu system da adu leitri ba can be manipulated visa su manipulate to we ai samok se yam chatpa matam ni 2000 te sai taru ki mamang haira ga de 13 14 12 sai da di loina type na number nga tane adu matam du gi mayam du di loina proxy the way ngasi khada changa so ai sai taru ki mamang chang pune very easy to prove because illegal changa po to document le bra ai ne yadan changa pu karam praman le ge de ai ne yadan changa ne praman le te haira bane adu yani hajala ga di is now sacrificing our own reason because Delhi is never on en route to the migration atai sunana te ba Assam ga Manipur Tripura is almost absolved loksan rel hoina moina hojiki kenona haise chief minister haise di ai father di illegal migrant ai di he had come from Bangladesh haise di Bangladesh akoi da kaim sauning belete but makhoi mi akoi da changa ga akoi citizen on but we should stand against it that is why citizen amendment bill toina amend toroga citizen pibagi hak se Bharat Sarkar da leita bane ba adu lehanna ba khona ko se sigi train ma setting da gata di we are absolutely in danger because akhoi economy position phatta bana maram medra akhoi population increase akhoi child birth na sing ba punamak se akhoi akhoi lan ma sathok re adana akhoi population de stagnant la like
family amada anova generation gi aigi pirate gi how gaina lower seba 60 gi makha da leba mi sing se ngang amani ngatan even one so yausale hoji ade population yaudam mafam jibu country bu leibane hoji how German sacrifice their sovereignty mo sovereignty sacrifice tore Canada Syria de kali changa ko spirit because they need labor adugi workforce to yaudu dia de okay habudi CAB na kadai fawba sokpage haibaduni koigi MPCC ki spokesperson thabiri basi maruina ngasagi mokoina koigi 2014 December 31st ki mamang da sang pagai na haibasi then I point basi da su yanma chawba ahobam na jai tamai break ki matung laksage koi timing se pakta bagi ni hairiba 2014 ki 31st December ki mamang da di koigi kaigum macha pa matam da koigi any document khuding mak koigi manually tawba aduga digitalize tawdaba aduga su yanma chaw ahobam lairi aduga hojik wari fiba masida CAB na aikoida kogi kana hangani akoi mayam gi fana bani ga haibo pham masidi congress maiki de ki masi yamna chawba minamba mani haibo pham duni matang swaida break am lojage break ki matung yam thonjara ke impact news pumeng ta don lebiu notice mayam bomukai tram okchari khanam lebasi possible outcomes of talk with Amit Shah bhira masi matang dani ai makata na kogi BJP gi legal shell gi campaign da election ning basi kogi revise tawraba CAB gi bill asi December 10 da table tawni haibagi thajaba yaba paw sing mayam loi khangnare adu bukoi Manipur State Assembly kaubiu haiba tongan mai su singi maram da assembly kaubiu haibasi masi miyam dum law la adu masi tabi bagi mahutta assembly se date 10 ni matung da te traum de tawni haibi wafam sulai adu maruina masidai da Prajamyam hangai wafam si karigumba assembly ki floor da koina CAB ki matang da khanarakpa matam da karigumba ruling da laiba party sing MLA sing asi koi ki masi ki support laikiba taraga di miyam na koi ki khangki ba taraga di masi da miyam lan lauki ga dauba aduga miyam gi ihobusi thengna gani khanbadagi ki bana oiga tori ba haibasi miyam na khwai hangbo wafam ni koi ki assembly ka udaba aduga masi ki date 10 ni matung da kaurakpa kogi table tawni haiba sina date 10 tawni haiba da sigi matang adi kai thamini मामों ने थमजनी मखरा कोई तमु कनो जे बद तापी बदा आइनो जी थमजगी बा वाखलो नाय तारे को कोई मणिपुर दा मसिना केप सोलो का से मसि इंसल्ट टू द पब्लिक टी अदिगी पेरो टॉकिंग गाइस आई थिंक इट इज टू indecent to be used in this particular forum. No. This. No, please. I know that. Side digi ni I know. Kan do tahu. Tahu ni pata koi BJP ki jana patang hal matung da pura tamil lobi. I have been listening to you so quietly. Okay, so quietly. At least please mention. Tahu matam lagan Let me finish. And you can talk. Let me finish. You can talk. All right. I know Congress is focused on hashing. You have your own time. I have been keeping quiet. So please. Let me finish first. You can intervene. Okay. Go ahead. It is quite indecent to be used at this particular forum. Aduga. I give what the man see Harisi. It's kind of politicization. Maru and Congress na maji politicize to buniana khalle. Ahoy na dum Congress ki aigi mota di Congress na maji Iran jum thon pam re ni khale ba shanti le tagadi sarkar kai ra gadi moina hunjan bi ai ka adu bogi wakhalon chelaga to wakhalon male. But anyway adu hai re adu besukai de aduga hujiki kanogi wafam che aduga oja kanogi noni gi wafam da koina already Manipur da 8-9 lakhs population adi non indigenous haib tare lei in ha si sia kep ki mata na kitang mari leina ba wat praying khale mam dia khoina kep aina high citizens amendment bill da dil to bi issue judi illegal immigrants ka tane ba illegal immigrants karam ba illegal immigrants 2014 gi 31st December gi mamang da lakra ba adu ba illegal immigrants ne ba where is 8 to 9 population lei ba haib city it includes a lot of Indian citizens adu kep dil to city non Indians hai tare non citizens hai tare ana ekoina tasina census ta yaw ching siju kanoni 8-9 population lei census ta lei re ka hai siju Indian citizen kokthong ma yaw re se khudam moina marwari bihari mayam si Indian citizen nati hai bi yaro ba moi Manipur le ri ko economic moina chuli pai chumme adubu ekoina ji khanari na kep citizens amendment bill hai badi illegal immigrants koi anak apoi gi thangna ba ojiki proximity geographical proximity lei ba jaga si kanoni Bangladesh ni Bangladesh gi hajilak illegal immigrants atop jaga bu de koina yam kana sok taga syare maroi nai koi de phangdoi impact si kadai digi phangba ta ga kadai di phangdoi ba
Bangladesh ki illegal immigrants ito. Ada Bangladesh ki lakpi illegal immigrants insu 8 to 9 population ay sidi is wrong data. It should be reread again. Is mas na mana ko gi ojan noni na rely to na population. Tamo mo ba sai pa na Manipur da ko adu singdok chaning ba da adu mang da adu mang da masigi manung da ko gi Indian citizen na kayam no aduga ko gi illegal immigrants na kayano hay bagi chap leitri ba adu na ne ai haje adu leitri bani na masida karam na habi na pamje census data na hojik piri siri adu di samna hay bada hojik pari ba leiba any kano kudi mok se mayang hai ko mayang kudi mok si illegal immigrants ni ai na paragadi aduna adu potinda aduna caption maram moiga siki laiba 8 to 9 population chi Indian citizen maram di already Indian citizen oireba adige mo ekoina kano protection tasena protection piba na traga da 6 schedule da kano to ba protection piba adigi ILP leba jaga sing da protection piba ka hai si Manipur gi ona su yam mun na khalaga de khoi ju chingi labdi article 371 c lei hai bitar article 371 c lei bana maram moidra even ekoi non tribal hydra non ST sing sida chu lamda ko ching da lam leba ya de ta ba ya de kai ba adum waklon mayam le at least to a certain extent sigi 371 sinesu hojik leiba article 371 sinesu masnesu hill area hai batare hill area se khoi gi geographical area di chawragna 91% go madumai lerang bani na pai koina 91% 91 some point something ada se 9% ji koina valley area ne hai bata ga chu unprotected area se koina all Manipur go na pa bata ga ti hojik phawda kaino ni che 9% and 9% ji area ji protected area na koina pa bi ya ada so far akoina hojik lai rising the Manipur go 371 c area na koina yam kan ki doi jaga amisana hojik phaw phongdok putadi article 371 c wafam sungyaw yaudri aduga wari sabasu hore numidang pung mapan makai dani adu masida karam na kamaina haga dino ko je protected area wari masiyaw ko kamaina protection lai na hai se of the intervene to no please don't intervene let me finish 371 c na kamaina na protection lai hai 371 c di yaudri ba magi provision itself se sida ai thamjai je chap chana even citizen ole na khale se ba citizen ole si moi si ST citizenship pi baga 371 6 te yaw riba magi points ma'am duga yam ti khena re adu yam ti khena re magi land ownership aduga magi tongan ba customary law na chima mayam adu 371 c da leibai wani aduga citizenship pi baga yam khena re citizenship pi baga yam khene chume ba adu aina hajening ina akoina protection tawde Manipur whole Manipur protection tawde ngasai gi 6 schedule khatang protect tawi na traga hojik fawda as part da hojik fawda ko chima ko home minister na phongdu ki ba pham ne hajai chume aduna je aina koina ba in case ILP protect tawragadi ILP ki jaga sing protect tawragadi aduga akoi di kanu si law relating to self tribe habi tare akoi isam chambal law ni self tribe na even value mang da self tribe ki kana muk community amana lam si lei khagadi non self tribe na leibada magi tongan ba by protection even value du leina adu maina adu ki area si du protection leina hai binda ILP the protection dei ba du maina okay da mo sai assembly matang je lakpi dom matam state lakpa assembly si di hanjan hanjan akoi na thamna ki buwa phum ni assembly si koi gi kaure kano da kaure tang tribe ban da kaure tang tribe ban da kaure sing sai gi protection adu gi mang da koi na hana su election manifesto da yaw ye pot pe ba su bai no khanna ni nei nani hai pot ne ba ji khanani nainani haga basi long process ba gi parliamentary process la ko yam sang process deba mamang gi dai koina ana jing di Manipur ge khara matam da Manipur ge leba kendra humpu singi MLA sing sigi koi motab da kari kai bele assembly da kai aduna na table to da ba bill si hoji pa ko bagi maram se det te table to goda bani det te table to goda bani but koina I think di kaure dana I think ko basi long process pass to matung da pass to bai si ba Lok Sabha da pass tawri har gasu Rai Sabha le mamangi da kuina Rai Sabha left to give ni Rai Sabha left to give ni ba Rai Sabha gi sagi kan adiduna ina haje ningina I think da kanu ko hana ka suki ningai like haining ba tawning ba phongdok ninga punimak I think da lakadori ba session sidai da loina ba phongdok ga sini hai ba pot loina thamba ya pon hai bi wan masing na bana moiraga kanu sumji ba I think da mang ko di haidana la le December ge date 18 da assembly ko ba asimak hairiba bill asigi matang da khana nabagi tanja yam lai haibni adubu date 10 da table tawba bill haibasi 10 ni matung da numit nipani chendara kanda bill sida kari yaw de haibadu khanga matung da khana bagi mahutta hairiba bill asi akoi gi Manipur kyam soi noise kyam soi haibadu kendra humpu gi MLA sing sigi opinion tabada kari akai ba leibage haibadu di date 10 yo mangda phambi na ba miyam gi koi gi
pressure hai bitare maduni thamjari basi aduga ai makata na jona nulak sage urani hoji wari buri sanarani ado koi manipur gi protection amta laite ngasagi 371 c ga hai basi mari amta lendi aduga hai ba ngasagi akoi gi manipur people bill se masi asian pia fawda masina koi adum yagadori ba kepse aduga plus masigi issue asi lore matungda masigi issue asi namdana si bichana khiba natraga koina pam am tawkhiba masigi matungda orakpa yaba post implementation haitare akoi manipur gi miyam gi knowledge gi miyam da lehebu da mindset masidi kai kai orakpa yabgi gibam lidal yedo hojiki amani akoi problem khara thoki male ma hojiki round da adi akoi BJP gi spokesperson haibla amani sengdok ta dia roi khoda moina hojik si akoina 8-9 lakhs ki census ki wari si illegal immigrants ki wafum natti heba non indigenous people haizagi baneba adu wrongly read to biraga di debate pura phaina chakhi dobina adumaina khanbiram balega so illegal immigrants haibnate non indigenous population yamak pagi wari ne ba adu ragadi amuk sigi point ji mu khangji haraga di hoji ILPS lehali ji kari gino bano is lam khara da kari gi damodo ILP leibasna safe oi khara makai dina khali ji kari gino mizoram da khali ba ai de BFR haidana ngasai ki arunachal da leiri ba ai di Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 amaduna 1896 ani se lena arunachal hoji makho pon leiri ne ba kaino mi be sang da record to makoi adu ragadi ai khoina illegal immigrants wari natti ba morom desu level ani ji khene hari ba ke basina illegal immigrants wari ni ILPS na dana hoji Manipur People's Bill asina maruwaina target torokori ILP go bill ama thamna bagi wafum ni haijari ba adana BJP ke spokesperson ne kitang emotional way badagira na tang defensive way badagira factual error khara haidi la na harak pakha yaubra khali madum tang semdok chahni aduma yanarasi atopa ma dana sai gi akoi gi hoji ki wafum jida sai gi citizenship amendment bill asi akoina congress spokesperson jo haibi ki bang sai gi tamon haibi ki bang sai gi handa kadang semdo koi wow na di akoi logum si kaino mapan lakuma 9 times kuma amend tau khre masi 9 times amend tau basi kari gi no the history im lai jai masi ai court amani tang tau sike Patel Mr Patel former home minister of India deputy prime minister also adi the first prime minister of India Jawaharlal Nehru adi Ambedkar makoi na hairam basi citizenship ki law ase permanent ohen be ya gi roi 1955 bo the citizenship ki law ji India da leiti adu di kari gi no hai da di akoi partition to mutana many people are scattered across the border haibadi partition India je kai ba madam dani thona 1947 da mapam mapam da lam India mi chai thokre aduna makoi ja mukta halak na ba kudong cha piki kani haibi wakhalon se ain laksening badi congress ki su han bagi ma position je liklam de yengura di congress su ngasai India ye hosi laiba citizenship se amuk auction bagi position ji congress su hana di yam singlei aina mukso akoi congress spokesperson sengdopir kane khale ngasai joi kitang khangna bo hona jabane do hosi poding amdi khudamoina akoi 6 member party committee ma notice state mangara tamola amiko masiki se aina makoi gi recommendation ji kada ida kari haram ge koi thi baja Hindustan Times gi report amaga Hindu gi report amaga thine madu 18 November gi maroina masida yawram basi ke basi notice state khudi mana yadi except Assam ne yawi masima kari gi haibun hoidu de aina khangaroi ma di congress ki report ani shubada recommendation mari pirami adura ningsang ba mani gedang pansaki maroina Lairiba Assam the Khando even 19 lakhs population sida chaurba saruga madi Hindu yoromini hena yamna kitang ngakchana na haiba report je Hindu the quotation de yawi haizening badi congress ki position je aina hoji ngaksari basina congress ki position de state de dum khar clear oi ne loi ado national level de congress ki position yam clear na KF se oppose tongni di haiba ado KF ki content da koina nei na ga u badadi masi kitang u ngam de ado raga di masi ki congress ki central leadership singjina position akan ba loruk ta taragadi notice the KF na piriba anxiety threat ase fear ase karam haina congress na kon mangam doino haibasi madi ai kitang bhap ta bangam di haitare aduna aina horen khoi congress ki official yaw biri besina tamosina haibira kane na satha mi kai noida di ai congress ki mi suna chede BJP ki suna chede akoi di academic point of view de nei ne zabani adu ba koi na kan na thibam tanda congress su Hindu ki population se porak pada interest lai giba tangkak lai giba zala natragan at least partition of India to the kind of population both Hindu and Muslims porak ningam bazala kari gino Nehru amasung akoi gi Mr Patel gi natragana Ambedkar gi wafum da ding asai gi citizenship ki law ji hojik se permanent ohen be yaro se aina akoi gi spokesperson semdok chani one time measure ni haibi gano ba kai no citizenship amendment bill je one time measure shu yorba constitution the yaum the citizenship ki law article 1511 se
permanent over law na ti na kam kan yauri article 11 da adu argadi akhoi na lakchani basi citizenship law je hauji ki lairiba of course BJP ki Hindutva ki agenda am de akhoi officially dum masi khoi ngangna ba khoi tare akhoi ge uniform civil code porakani triple tala muthat kani 370 muthat kani ale de hauji lairiba bill si porakani haibidi manifesto yam kan high gra wang tane ba adana city officially BJP is a very particular party which will favor Hindu politics. Himadi masagi kanosida kun uba phangje hariba. Adu argadi hauzik se akoina laibu wafam di party singi marada hunna bagi mahuta regional context. Yes. Akoi gi own local context si yeng biraga party sing sina karigumba Manipur si kan bagi interest do na thabak si hena changsil agadi party sing miyam na appreciate tawne kale aina aro bedlak sening base Congress ki central leadership ta akoi former Chief Minister Mr. Oibo BC Delhi da khani mang chalu male aduda aikoina madu chalu matungda aikoina Congress ki leadership tagi yam kanna akoi expectation khadi tawgi bran kali opposition responsible opposition ama oina adu aragadi housing asai gi atopa mana asai gi BJP spokesperson na highway ki badang asai gi date 18 da khogi assembly kaurani kashu tawroi haibasim de kitang overstated oi kai no da di 10 da bill si kari ngom pass tawren khali lok sabha da nuwa lakpada lok sabha da rajya sabha da yobiya de haiba lom te leiti yanda adu di aikoina Manipur ki opinion ngai gini Manipur assembly phama khini aduga date 18 bhaw matam ji phangnagi ni haina assumption to base khidang ain khamada si misplaced argument oigado male aroi badai laksening base aikoina citizenship amendment bill leina base Manipur am notice context asi khidang khena bam leiri India da piri ba India ki mainstream argument khudamena non BJP party sing na pibada article 14 violate to ne amkan argument to secularism violate to ne argument can be habi article 14 ai ji mi khudima loi mane ado re kai do muslim thado mino haibo fam mama hairasi adu gi debate nati Manipur to is adu ga atopana secularism gi haibadi zat bijat khaiba politics to haibasi ju akoi Manipur dei laiba concern adu nati haijari ba laibo fam di article 14 gi wasu nati swai ngangna se secularism haibadi zat bijat ki politics wasu nati akoi gi masing yam chadraba 0.4% ka laiba Manipur ki population India context da masi ki population ji mi top sing na changa gadi akoi protection amta leita base aduna akoi ngai gi illegal immigrant ki wafum dudi yamna faina chakre ILP lai ji kari gi no haida di si yam da khidang protection phangna bagi da mutane aduna puna maksi yengjara kanda haujik se local interest ta thabak to batai son of the soil gi ajik sai tamona pan Dravidian gi wafum pan gi ko Maharashtra wafum pali ko khoi am khana bam tara mase son of the soil question ji kari gi no la isi haigadi mayam threaten yam feel to it's a reality it's not a construction mase bam sa magi party singi yengaduna amaga huna bangang na defend tawna basigi mahutta local context Manipur miyam gi Manipuri khallaga ekoi punna kamai tawduna solakadaba singchidagi ngak thoklagadi phagadagi haibadu punna khamina bagi tangai fadabadu lai haibre duga question amana kogi Manipur gi context yemu matamda hauji mak Congress party ki yam chawba stain ama leiraga su center da kogi mamangi matamda kogi lairiba tungan ba kogi state contribution dagi sangat pa duga mafamdura partition ni matamda laikhiba kogi Indian sing kogi India da amukhana pusalakpai matang da Congress ki su apamba laikhibra habagi question amasu kogi ojana thambikre sigi matang da roi boina koi tamoni mata thambi sige none gi the public interest question ama yaw sai Congress stand di kuire koi Jairam Ramesh Impal la am so mamang ta so dum haire koi de clear cut stand se matam du the NRC gi stand against the koi chap channel le cape ke against the chap channel le sa haire secularism ge again mai of the leipa article 14 ge violate to ba constitution ge preamble hai tare the basic character of the constitution the ju adu ju kai ba adu na mayam ji oire arga adu ge against the leigani haidana haiba loina na mamang ge sarkar mamang ge tam du da koi panel ma sem ge adu ge panel hoji pa dum leiri karimba cape se forcefully la ga di law court chan number avenue law gan madu ja kana phongthang la khut ken na hai ge badum la aduna hojiki leiri ba kanu si adigi atopam na debate di kanu sti constitution jai nahan su no ma so kanu gi impactive program so hai je gmne praja gi opinion amani constitution se kamaina work together it works through the political parties aduna opinion ama vision ama pirakpa kanda party mana ruling opposition gi mathak da debate invite to so that debate invite the advocacy ni idea mana yaujari ba nangri wakhalo na do amana amada ye thana drdi mal asem do thorak tamina
this is a very very healthy exercise. Yam thi healthy, yam thi healthy. Yam thi healthy exercise. Aduna ekoi Yani BJP Congress as a stakeholder ni haidi haibadi it is the mathau tawba political party oibnina ekoi ani madudi ngangna bududi democratic culture ni democratic culture adai da ngangna baganda khara khara magi hit of the moment da nanthokna da bevar kai ba khotpa praja da nuai taba viewer da nuai taba europe dia that is part of the trade chida lei ru bai koi ge risk sai da rena this is one aspect oiraga asai thambiriba oithokpa ya khoi ngai debate taw kare khoi ge debate ki main theme dage huji kari oir pa ya ge habse khoi all political party ki chapda have to yaujuri khoi ha first phase ki mamang tha ge da satpa ganda su khoi ge union home minister honorable union home minister ki magi wakhalon se stay on the fixed lay khoi manipur ki interest kai da number taw ni gi sentiment khangi this is the only word CM chappa tim da su all CSO chappa tim da su adu khatane ba haire se ngasi gi yang se 9:30 da gi ni Assam Bhavan da ta godam ne Chennai Kapuri gi Assam Bhavan da ada akhoi na di khalle Manipur khaki kawbo er magadi Manipur gi tim kawbo tar SP mark da sun taw yab jane aduga home minister na taw budi hena grandeur ga da yeng da hena respectable da mafam de home minister gi magi hold da taw ga hena legitimate oi hai bidi matik cha mafam boy kawhum thokpam phamboi Assam da tawrisi maybe Hemant Biswa Sarmana carry on tawrabra doubt ni ko politics is the politician is the khoi phibom khodimakta pomin ama lakda khoi dum chingna na boi chingna ba pok pase khoi gi thau ni hairiba maduna section ning bagi macha amsu oi hairiba aduna dum khan bane aduna ngasi gi outcome si kauriba 9:30 ki timing ne kari ne adum crucial oi ni ma si consultation haibani hujik decision di lawroi ma gi so si tong ngai baju ma ju suggestion pirak pe suggestion gi manung da mana tawya tawgudaba man bu dum yawrakane marandi loin haidu di lang brina ma gi my strategy ma lem kane ba outcome si de khoi phajana haibadi ngamoi adubo citizen amendment bill se mane north is yaudana north is protect out have se karamba instrument na mechanism na atopa state ta citizen on gar dawba sigi cap sigi makhada citizen phangra do singdana he na moina settle to bu nuai moi de mino oi doini he na settle to nuai pham thega paganda koi north east indian citizen ge kano do pai gar kan di passport pai gar kan di magi aadhaar nu da loin document pai gar di distinction wa gani khaidok po wa gani aloi ai khanje do khade extend to tare ko aduna moina lak pu di madu yamna differentiate of khaidok po wa ga po oi do ni na akoina haijer bi citizen hujikti that was 1955 the ngangna bani nonina Dr. Nonina hairibido have the citizen have the characters in India they fixed the wagani have hujiki is already settled huji no invite to do madam ji kari gi no haiba aduna hujiki face the India gi stand over face ama image ama prithvi da lai garbani akoi gi law mayam je mostly settled tore article 370 loktok re 370 loktok paise India is stable now haibne it is no na keep ke mu pusalaga akoi citizenship interpretation se loina hongdo paganda akoi dim north east le ba akoi gi race parwaina do Manipur particularly akoi di as a nation state oina akoi merge to bune tongpa kanda di Manipur manung da le ba akoi gi character of citizen se yam firm ne akoi hendok pusunga ya ro be dagi hendok pusunga ya ro ba akoi gi number and the kind of makhal type of kind of jati hai ta jati makhan khun le ba pun ma we are very fixed now anong wa ma changa ga ekoi gi leiba equilibrium je ekoi chap chana khol khan kaino se level se ngak tan lei khro por se inong nong na thugai pu opportunity ma chance ma hang pi dana pendora box hang dorok tan ekoi man je ekoi gi wakhal da na ga da ba ekoi je post situation CAB ka implement to kan Manipur gi wakhal da so ho ga da ba ekoi da ngangi honne re pu na amata tabi di hai ba gi se hai nationalism do so idro that is the issue yes conflict mata puno jare mathan khana bagi ta dala mo hai jage hojik mathan ate mata puno lore ba 5 seconds to go mata puno jare party across line oi mak toga khoi gi kano Manipur ngak ka da me se ai natini janing ba pora mu oi ado mama hai yam thatini janing adu na bune khoi na Manipur party mayam khana raga sumaina Manipur context khana ba si yamna pamba du ba gong thanga man haibne duga maruina hauji ma khoi Manipur gi men pe ki mihut mapan hauji ma deli da leiri wari saga da bugi ngai jon leiri duga makoi da chalam dai da Manipur gi ma event sin khoi man ka thila chatlaga kurumduna haiba khoi ga wari saga da riba si aphaba mai pak po jara ke haiba gi thongni khi loina hauji
नुमिदांगी मतमदा मणिपुरी मफम खुदिमक्ता मैरा थानबिदुना कोइना वरी सागदौरिबा सि माइ पाकपा पुबिरकना थौनबियु हाइनासु मकोइना पाउदलमखि अदुगा मरुइना हौजिक ओरिबा फिबम मसिदा कोइगी अमित शाह गा वरी सानरु मतम वरी सानजिगी मतमदा अरुणाचल प्रदेश की हानगी चीफ मिनिस्टर कोइगी नबम तुकीना हाइबसि कइगुंबा आईएलपी की स्टेट सिंग असि एग्जाम तौरगदी अखोगी CABC खनबा याय हाइना मांगना फोंदोखि अदुई मतुंगदा हाइबा ILP स्टेट सिंग असि एग्जाम तौरे हाइना कोइगी अमित शाह ना फोंदोखि अदुगा ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन की माइकैदगी करीगुंबा ट्राइबल एरिया सिंग असि एग्जाम तौरगदी CABC खनबा याय हाइबदगी हाइबा ट्राइबल एरिया सिंग से अमुक सुमुक एग्जाम तौरे 6 शेड्यूल की मखादा लेबा सिंग से हाइना अमुक अमित शाह ना हारखि असुम तौदना ngasi ngasi मकोगी मणिपुर की मेन पेक ना चटलिबा वरी सागदौरिबा असिदा मणिपुर की मियाम दी कोगी CAB चटहन बिगनु मणिपुर योहन बिगनु नॉर्थ ईस्ट योहन बिगनु मणिपुर की इंडिजिनस पीपल सिंग कैन बी यू हाइबसिदा करीगुंबा अमित शाह ना ताबिरक लगदी मणिपुर की मियाम ना होजिक लरिबा एप्रेंशन सिंग असि कोकनी हाइबा हिरम असि खोगी वफम असि मतंगदा वफम असिदा ngasi की ओइनदे मनुगुदगी थरम सोसिनजरगे ngasi की थरम असिदा पैनलिस्ट अहुमना नेबे बिदम थरब फोंदोक्सरी ngasi masini ngasi gi khoi gi manu hona gi thorom khoi thorom sikam to bi ha do khoi gi email id impacttvnews@gmail.com natraga khoi gi facebook page ta khan rek pa ya ga ne ngasi gi ne kan ba thing ri kurum jare